Mais il est clair que cette gouvernance ne saurait se renforcer sans une réforme du Conseil de sécurité. La compétition autour des minerais stratégiques, les déséquilibres dans l'accès à l'énergie. Imboni TV. Nonye kwasuza mbifrize byiza mwese muri atandukanye nizera ko meze neza mwese ndabasuje mbaye ikaze migo ryo cyane kuri cyo nitwa Imboni TV nge nitwa Ajabu marashitiye kuganira ku makuru atandukanye ubu tuvugana kano kanya nubwo habayeho amasezerano y'ubwumvikane hagati ya AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Uyu munsi leta zitandukanye ntabwo zizeye agahenge yuko kazashyira mu bikorwa. Niyo mpamvu kugeza kano kanya leta zunze ubumwe za Amerika zamaze gusaba leta ya Kinshasa kubahiriza agahenge. Impamvu nyinshi zatanzwe zatumye bavuga bati Kinshasa ikunda guteza amahane igashotora ntabwo tuyizera. Uyu munsi leta zunze ubumwe za Amerika zamaze kwihanangiza Tshisekedi zimusaba kubahiriza agahenge, zinamusaba yuko mu gihe atabikora yazashyirwa urubanza ndetse agahanwa. Asabwa ibintu bikomeye cyane tugiye kugaruka muri uyu munsi kubera yuko Tshisekedi yamaze kwizezwa ko cyangwa se abwirwa ko mu gihe atakubahiriza agahenge kashyizweho kanumvikanyeho n'impande zose, ari uruhande rwa FC23 ari Monusco ari abantu bose babifite mu nshingano ari Rwanda barabivuze bavuga ko mu gihe cyose Tshisekedi atakubahiriza agahenge azafatirwa ibihano n'igihugu cye, ndetse ko mu gihe yakomeza gushora intambara yose mu karere ndetse na Afrika yazisanga mu bibazo bikomeye cyane nk'uko byamaze gutangazwa. Rero tuyeka muri rusange iyi nkuru isobanura uburyo ki Amerika yamaze kwanangiza Tshisekedi na leta ayoboye yuko basabwe kubahiriza agahenge, ndetse banasabwa kutazigera n'umunsi umwe bahirahira cyangwa se bagerageza kurasa no kugerageza gushotora abarwanyi ba AFC M23 babagaho ibitero, kubera ko hagaragaye mu isi itambutse babagabaho ibitero bakabashotera mu birindiro byabo bakabarasaho nk'uko byakunze gutangazwa mu minsi itambutse. Bagabwagaho ibitero mu birindiro byabo biturije bakabarasa, ariko nyuma AFC M23 ikaba yasubiza. Rero bitewe nuko Tshisekedi atizewe n'ingabo ze bihananyirijwe cyane, basabwa kudahirera bagira isasu na rimwe barekura, ndetse no kutohereza umusirikare ku rugamba, basabwa kurinda umutekano w'abaturage bafite mu nshingano. Iyi nkuru tugiye kuyirambura turebe icyabiteye nuko byose byagenze, icyatumye batizera Tshisekedi kuko akunda gushotora cyane akagira uruhare. Rero ubu tuvugana nkuko byagiye bigenda, umujyanama mukuru wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Masad Boulos yasabye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubahiriza agahenge kumvikanyweho nk'uko byemejwe ariho n'impande zombi kwa tariki ya 13 Gashyantare 2026. Agahenge kamaze gushyirwaho umukono, ntabwo Amerika yizeye ko kazubahirizwa. Niyo mpamvu bavuze ati ibintu wasinyiye wanemeye gerageza ubikore, cyangwa se utubwire ko utabishoboye dufata ikindi cyemezo gikomeye. Ibiro bya perezida wa DRC byatangaje yuko Félix Antoine Tshisekedi yemeye agahenge kasabwe na perezida wa Angola João Lourenço, akaba n'umunyamabanga ndetse n'umuhuza mukuru ushinzwe kunga izi mpande zombi cyane gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Yemera ko azabigeraho. Lourenço yabanje kumusaba yuko agahenge kakubahirizwa, aranabyemera Tshisekedi. Ko bidahagije reka Amerika bavuga ngo oya turakuzi, ishotorana ryanyu kurasana kwanyu urugomo rwanyu turuzi ariko musigeho. Biyemeje yuko agahenge kazatangira kubahirizwa kwa tariki ya 18 Gashyantare 2026 ku isaha y'isa 6 z'ijoro. Saa 6 z'ijoro ku itariki 18 gukwezi kwa kabiri cyangwa se Gashyantare nibwo agahenge bumvikanye ko kazatangira kubahirizwa. Niyo mpamvu umunyamabanga mukuru wa Amerika Masad Boulos yasabye yuko iyi tariki izagera umuntu wese uzahirahira agakora ikosa, ari AFC M23 ari Kinshasa, bagomba gufatira ibintu bikomeye cyane, harimo no kuba haba izindi ngamba zitigeze zifatwa mbere, ndetse bikaba byatuma kino kibazo gikomeza kuzamura urwego nkuko Amerika ikomeza kubitangaza. Nubwo Tshisekedi yemeye agahenge, ariko atemera yuko AFC M23 igaragaza ibikorwa byo kwagura ibirindiro. Tshisekedi avuga ko mu gihe cyose AFC M23 izahirahira ikagira isasu irasa, ikagira igitero itera, cyangwa se ikagira igico igaba, ngo bizabibazo ngo mu gihe cyose AFC M23
izagerageza kurasa, izagerageza kugaba igitero, izagerageza kwagura ibirindiro byayo isanzwe irimo. Tshisekedi yiteguye kongera kubura imbunda akajya ku rugamba. Nibingibi niko biri kuvuga ngo nubwo yizeye agahenge, abasesenguzi mu bya politike bavuze aya magambo bavuga ngo ibingibi impamvu bikomeje kuvugwa nuko Tshisekedi atizeye ko AFC M23 itazabikora, ndetse anashimangira ko iyi huriro ngo nigerageza kwagura ibice riyobora nawe ngazegura ingabo ze agakora iyo bwabaga akirwanaho. Ndetse kandi ngo mu gihuro rya AFC M23 rizakomeza kongerera imbaraga abarwanyi baryo, imyitozo, ndetse kwakira ibikoresho bya gisirikare, kwakira ubufasha buturutse hanze mu mahanga n'ahandi, n'ubundi bufasha bushobora kuza nk'inkunga ije gufasha igisirikare cya AFC M23. Tshisekedi ngo namenya ko byabayeho azegura intwaro ze ajye ku rugamba, yigaragaze mu buryo bw'intambara bw'indwanyi kabuhariwe, ngo kano gahenge ntabwo azagakozwa. Umuyobozi wa AFC M23 Corneille Nangaa yatangaje ko nubwo leta ya DRC yatangaje ko yemeye kagahenge kasabwe na Angola, ikomeje kugaba ibitero ku basivile no ku birindiro by'ihuriro ryabo bya AFC M23, ngo kano gahenge katangajwe ntabwo kari kubahirizwa nk'uko Corneille Nangaa abigarukaho. Ikindi gikomeje kuvugwa ahangaha, Corneille Nangaa akomeza ashimangira yuko iri tangazo rigamije kubeshya umuryango mpuzamahanga yuko agahenge kashyizweho cyangwa se kumvikanyweho, ariko akaba atari byo. Corneille Nangaa ari kuvuga ko agahenge kumvikanywe ari ntako. Itangazo ryashyizwe hanze na leta ya Kongo ry'uko bemeye agahenge ngo nuko yobye uburari, ni Nangaa ubivuga, ngo bari kubeshya amahanga bayibwira ko hari agahenge ariko ari ntako. AFC M23 yagaragaje yuko nubwo leta ya Angola itatumiwe muri bino biganiro bigamije kubungabunga amahoro no kuvuga ku gahenge byabereye i Goma, akomeza avuga yuko muri bino biganiro byabanjije itangazo ry'ibyifuzo ry'agahenge, ngo hari byinshi byakomeje kuganirwa mu buryo bw'ibanga. Gusa Angola ngo ntiyanamenyeshejwe yuko bizaganirwaho. Ikindi Angola ngo kubitaramenyeshejwe yuko bazaganira ngo itumirwe, mu magambo ya Corneille Nangaa ngo yagomba kuba yatumiwe Angola. Joao Lourenço akaba ari Goma, ari kumva icyo AFC M23 na leta ya Kinshasa baganira ku gahenge no guhosha intambara bihari. Avuga ko bari gutumirwa nk'umuhuza mukuru muri Afrika. Reka dukomeze. Mu by'ukuri ntabwo Corneille Nangaa yishimiye kuba Joao Lourenço perezida wa Angola ataragaragaye i Goma mu gihe hari kumvikanywa agahenge, ntago abyemera. Ariko avuga ko ibiganiro byose bizwi, ngo hari ibiganiro byinshi atagaragayemo, gusa ngo azi iby'agahenge ariko ntabwo yagaragaye mu biganiro, ariko yagomba kuba ngo ahari. Ngo ntiyanamenyeshejwe yuko bizaba, nigeze amenyeshwa ko bazaganira, nigeze amenyeshwa ko hari umuhuza mukuru uzagera i Goma, ntiyamenyeshejwe yuko hari igitekerezo yatanga. Yabonye itangazo nkatwe twese ngo byabaye. Corneille Nangaa yarabinenze. Dukomeze. Ikindi kandi isanzwe ishyigikiye gahunda y'amahoro, ubwo ni igihugu cya Angola. Angola isanzwe ishyigikiye gahunda y'amahoro kandi ko izakomeza kubahiriza agahenge kashyizwe. Akomeza ko AFC M23 isanzwe ishyigikiye gahunda y'amahoro kandi yuko izakomeza kubahiriza agahenge kashyizweho kuri gahunda ya Doha muri Qatar. Ni Corneille Nangaa ubisobanura. Avuga ko AFC M23 yo ishyigikiye gahunda y'amahoro, bityo ngo ntabwo ari izangiza agahenge, ahubwo ngo izakora ibishoboka byose agahenge kubahirizwe kanashyirweho, ndetse ngo ntabwo yiteguye kurasa. Ashimangira ko leta ya Kinshasa binyuze muri FARDC ari ikomeje ibitero ku birindiro bya AFC M23. Ni Corneille Nangaa ubisobanura. Mossad Boros yagaragaje yuko yashimiye cyane byimaze itangazo rya leta ya Kongo ryemeye agahenge, nubwo Nangaa ko iryo tangazo ngo ari ryari nyirabureshwa, ngo niryo gutwikira, ngo ntabwo risobanutse neza. Ashimangira ko Mossad Boros ibingibi leta ya Kongo yanditse bidakwiye kushirira mu nyandiko, cyangwa se niba bavuze ko twemeye agahenge bikava mu nyandiko bikajya mu ngiro, bakemera agahenge koko bagacecekesha imbunda n'amasasu, ahubwo bakayoboka inzira y'ibiganiro n'amahoro no guteza imbere abaturage babo
ati bimwanditse mu nyandiko munabitwereka ko mwubahiriza agahenge nta urasana n'undi nta urwana n'undi mubane mu mahoro. Ni Masad Boros ubivuga. Ikindi Masad Boros akomeza avuga yuko niba ruko bimeze hagomba kugabanya iraswa rikomeze kumvikana, kurashishwa za drone, kurashisha imbunda z'imisaza zikomeje kumvikana za misile. Avuga ko zikwiye guhagarara kugira ngo kano gahenge kumvikanyweho gahagarare. Ikindi kugira ngo inzira z'amahoro zikomeze, avuga ko bino bakomeje kugaragara kurashisha za drone n'ibindi byahagarara kugira ngo iri tangazo banditse bemera gahenge bishyirwe mu bikorwa byumvikane neza. Yagize ati Masad Boros yagize ati natewe imbaraga no kwemera kwa leta ya Kongo icyifuzo ca Angola cy'agahenge. Mu by'ukuri na leta ya Amerika ntabwo yizeye ko itangazo Kinshasa yanditse izarishyira mu bikorwa. Ati natewe inshozi no kumvira itangazo yuko Kinshasa yaryanditse biragoye kubyiyumvisha. Ati hanyuma rero ibigomba kujya mu bikorwa, bigomba kujyana n'ibikorwa, ntibi mu nyandiko gusa, bive mu nyandiko bijyane n'ibikorwa. Na Masad Boros bigarukaho impande zose rero zigomba guhagarika imirwano aka kanya. Masad Boros asaba leta ya Kinshasa nabo bahanganye guhagarika imirwano nkaho yabivugiye kuri icyo tariki. Ati ibikorwa byose bifitanye isano n'intambara n'iyicarubozo n'ibindi byose byangiza agahenge ka muntu mukwiye guhagarika ubu tuvugana bigahagarara ntawongeye kurasa. Ati kandi ati nkomeje kubona no kumva biri bitero bya drone bikomeje kuraswa no gutwara ubuzima bw'abasivile binzira karengane. Musigo kano kanya bihagarike niba kuko mwemeye agahenge. Iri tangazo mwanditse mushyire mu bikorwa, muhagarika kwangiza ubuzima mu butwara bw'abasivile mubica. Na Amerika ivuga aya magambo yihanangiriza cyane Tshisekedi n'ingabo ze yuko bidakwiriye. Leta ya Angola yasabye kandi yuko habaho agahenge gashya mu gihe ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri DRC MONUSCO ziteguye gutangira akazi kazo kubungabunga ubutumwa bw'amahoro zoherezwemo. Kandi kano gahenge kemerejwe mu biganiro bya Doha by'umwihariko muri teritwari ya Uvira yuko rezo ngo zigomba koherezwa. Niyo mpamvu asaba ko mu gihe zo ngabo za MONUSCO zikiri gusaba ibishoboka kugira ngo zijyeyo kano gahenge kakubahirizwa. Ikindi twakwibutsa zo ngabo za MONUSCO mbere ko zijya muri Uvira zavuze ko zabanza kohereza drone zazo z'abatasi, indege z'abatasi zikabanza zikajya gutata zikareba kino gihugu ko kimeze muri Uvira bakareba. Twabwiwe ko FRDC iri kurasa abasivile, twabwiye ko FRDC iri kwica ibintu byose, twabwiye ko iri gusahura. Bagende barebe niba kuko icyo kibazo gihari, barebe ibibazo bihari ni ibihe. Harimo abazarendo, harimo FRDC, ninde urimo arimo arakora miki. Niyo mara gukusanya amakuru yabo nkaba izo ndege za maneko zamaze gutwara amakuru bajyane hariya muri ofisi yabo bavuge bati ikibazo kirari cyangwa se nta gihari, mwohereze ngabo cyangwa ntimuzohereze. Ikindi bavuze ko batizeye neza umutekano w'abasekere babo ba MONUSCO ngo bashobora kuraswa. Niyo mpamvu iri kugenzwa gake. MONUSCO ntihite yihutire kugera igitaraganya, bakabanza gukoresha za maneko ubutasi bwabo no kureba kuko niba nta ruhande rukiri kurasa urundi, niba AFC mama kwe na gato yararyamishije imbunda hariya, niba Kinshasa imbunda zarebye hasi nta numwe kiri gushotora mugenzi we. Nibimara kubahirizwa kano gahenge kumvikaneho idoha bizakirwa mu bikorwa bigende neza. Kugeza uyu munsi nuko bihagaze. Amakore na yangaya gusa leta ya Kinshasa ntabwo yizewe kuzohereza agahenge nk'uko ikomeje kubisabwa n'amahanga. Reka range nsoreze hano mbashire mwebwe mwese mwanya nanjye muri uyu mwanya mu kiganiro cyacu hatambutse kuri channel yitwa Imboni TV. Icyo nakubwira utarakora subscribe wayikora, ushobora gukunda ibiganiro byacu kabisangiza abagenzi bawe ukanda kuri share mu group WhatsApp n'aratandukanye ugakanda kuri like kugira ngo tubone recommendation. Ikindi nuko ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ikibazo watwandikira muri comment hano munsi turayibona kandi turabikunda. Ibitekerezo byanyu ni byiza cyane birubaka. Turabashimiye cyane ko mwandika muri kano kanya. Njyewe nitwa Ajabu Marashi, hangane kuri Imboni TV. Jabless. Imboni TV, imboni ya rubanda.